Kali ini video susunan jagi budal. Di susunan sami sampun ring Raja Pati Desa Guling. Siapa? Sami menang tuh nak duduk muda, menang dulu. susunan jagi budal ring puro Mas Pait Sanur. Bilang ke aduh, baru kita pakai. Ali. Mama.
Mundur aja. Tapi mungkin. Iki kan di diajang kan meninggal. Kan daging kentan. Kan daging sunang nggih di kanan. Iki dibuat lewat mai iki. Lewat mai deh. Iki bagian. Ada sih kan nih. Kira kita mereka. Di sekian pun ada darah Bianti, di darah Bianti. Oh.
Susunan sami sampun bunga iki disusunan sami jagi budal ring pura Mas Pait Sanur. Awas tangan aja Nang dulu. Oke, 1 2. Awas kendana. Kurang maju. Kangin. Rahayu sareng sami rahayu sampun margi antar laboratorio Sidaning Don. Rahayu susunan sami ring pura Mas Pait Sanur. Nung ada yang berjalan tuh. Thank you.
Sunan sami iki udah rahayu sareng sami. Oke, menikah dengan acara Pujo Wali Rempuro dalam gulingan gede. Sampun memargi antar labda karya sida sidaning don. Rahayu sareng sami. Pujo Wali sampun puput. Dumugi sareng sami nemu kerahayuan, keselamatan, kerahajengan, lan lancar rezeki. Semua sanes sampun subscribe channel Kuripan Short Bali, sampun like lan komen. Rahayu sareng sami. Angge kepenguntat tiang sina bantu paramo santi. Om santi santi santi. Om suksemo. Untuk astungkara pulih nangkil ring piodalan selantur nyane. Rahayu sareng sami.